ndababwira bukeya ikintu bita timasi y'Imana cyangwa se igipimo cy'Imana. Bwana Yesu asifiwe.
nkuko mubizi bisanzwe tugira uburyo tuza dupima ibintu, dupima amazi dukoresheje uducupa, kandi sinzi ngo karimo mililitiro zingahe, 0.5 litre, ubwo ni mililitiro 500 ndagira ngo. Iyo bagiye gupima buri kintu bagira urugero bazagipimiraho, hanyuma akakantu bita timasi ni igipimo bapimisha gikuta ko zigororotse. Ku bantu bize ubwubatsi ni akantu baje kugasimbuza ko bita nivodo, kajya kantu kaba karimo amazi bakagatambika kugira ngo babone ko haresha. Imana rero nayo ifite ukuntu izidupima, izipima imitima yacu, n'iryo jambo ndi buvugeho. Bwana Yesu asifiwe. Muri Amos ibice 7:8 haravuga ngo maze Uwiteka arambaza ati, Amos we ubonye iki? Tibonye Timasi. Umwami ati, dore nzashira Timasi mu bwoko bwanje Isirayeli, sizongera kubanyuraho ukundi. Muze kwasoma mwumva logique yabyo. Amos ibice 7:8. Daniel murasoma ibice 5 umurongo wa 5 kugera kwa 6. Muze gusoma kandi ku murongo wa 22 n'umurongo wa 27. Ku murongo wa 27 aravuga ngo tekeri bisobanura ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Muraza gusomera handi. Uyu ni umuhungu wa Nebukadinezari. Imana yaraje ayigenzura nkuko bisanzwe mu gupima, irapima iwe bamupimye basanga igipimo ntabwo ashitse. Nkuko nari mbabwiye, Imana izigenzura cyangwa se zipima imitima yacu. Ese Imana izipima iki mu mutima? Muri bike hari byinshi. Muri bike nari nahisemo harimo ibyemezo dufata. Tuzadupimirwa mu byemezo dufata. Habe na kera kose umugabo ntibazamurebera ku bwanwa, bazabarebera ku byemezo afata no kuri riske ni ingaruka z'ibyemezo yafashe bakareba. Naribashije ndi gusoma kino gitabo, ndeba ibyemezo Daniel yafashe bagiye kumujugunya mu gobo gw'intara. Ndibaza ngo se mbere yuko bamutamo Imana yariri tekere takifike zimukira yaramwihoreye, irategereza kugeza afashe icyemezo iramwihoreye mbere yuko bamutiburira. Abantu mwize mate hari ibintu twitaga limite, ahantu ibintu bigarukira. Nukuvuga ngo Daniel mbere yuko agera kuri limite yo gukira, mbere yuko ashika neza ahantu Imana yamukijije, aho ako kantu uwo mwanya Imana yarihereye. Bwana Yesu asifiwe. Mbere yuko Saduraka na Meshaki na Abedenego babatiburira mu itanura, uwa mwanya neza bagiye kubatibura gutya, Imana yariri. Mutekereze umutima yawe ahantu Imana yarihereye, yabihoreye, bategereje kureba. Manager nyine ndi gutekereza ndisubiza, sanga Imana ibiri mu mwanya wayo itegereje gufata icyemezo cyiza gusa. Bwana Yesu asifiwe. Imana niyo yamenye izipima ibyemezo tuzadufata, nimba koko bipimwe ku ijambo ry'Imana. Kuko baza bapima amazi bakoresheje amaritiro, Imana nayo izigerageza cyangwa izipima imitima yacu ikoresheje timasi y'ijambo ry'Imana. Nukuvuga ngo ibyo wotekereza byose, ibyo ukora byose, uzureba neza nimba bihwanye cyangwa se bidahabanye n'ijambo ry'Imana. Umugabo witwa Uza yakoze igikorwa cyiza ikagikora nabi. Uza bisanzwe y'Imana yagiye guhirima bari bayishize ku nka, aza kuyiramira n'ukuboko. Mu by'ukuri utekereje yarakoze igikorwa cyiza ariko agikora uko kitateganyijwe, bituma ngo Imana imwice. Utekereze nawe. Nukuvuga ngo ushobora gukora ikintu neza cyangwa nabi, ukigiririye cyangwa utakigiririye, ariko uzubanza ugisuzume, kuko ibyo tuzadukora ntabwo bizogarukiraho. Hari abantu bazabakora nkaho batuye mu isi, nkaho bizaba birangirira hano mu isi bigashirira hano yari. Ubushize niho nari mbabwira igiciro n'agaciro Imana y'ibintu. Vuga kuri wa mukecuru watanze amasenta 2. Ayo masenta 2 yari afite valeur, yari afite igiciro kinini n'agaciro kanini kuruta amafaranga abantu bose bari batuye. Bivuze ngo ibintu tuzadukora ntabwo biza bigarukira hano mu isi,
bifite ahandi hantu baza babihanurira, kandi aho hantu tibazabihanurira bakurikije price, igiciro cya hano mu isi. Babihanura bakurikije igiciro kuri mu mutima. Bwana Yesu asifiwe. Baza bahanura bakurikije igiciro wabikoreye mu mutima. Gerardine yaravuze ngo n'agakombe k'amazi rero biri no muri Bibiliya, ikintu mutakoranye urukundo ngo tuzogihemberwa. Mutekereze ibintu tugira. Mwene data Dawada ndamushimira, nari namubwiye ngo azaze nyine naje naye nabasuye, ariko si ukwishurana hagati aho. Arambwira ngo azoza binahurira nako nabwirije. Impamvu mbivuze, yigomwe ku munsi ashobora gukorera amayeri ari hagati y'ijana n'ijana na 60, kandi uyu munsi yari gukore hari akazi kenshi niko yambwiye. Arambwira ngo ariko ngo yabyigomwe kugira ngo aze gutera. Nukuvuga ngo ayo mayeri 160 ni price isanzwe yo mu isi, ariko Imana ntabwo yayipima mayeri 100, kirapima agaciro yabihaye kari mu mutima. Niyo ndabifite amayeri 1000 cyangwa sinzi uko twabipima, sinzi uko Imana yabigenda. Bwana Yesu asifiwe. Tekereza imirimo yose ugira, nimba uzubikora kugira ngo abantu bakubone, nimba njenza ndikora tabambone. Nukuvuga ngo cyo gipimo timasi Imana kiba kirasa. Imana yapimye uyu muhungu wa Nebukadinezari, gusanga mu mutima we ngo harimo kwishira hejuru. Biramupima. Isonye Daniel yaraje aje kumusobanura, aramubwira ngo Nebukadinezari so Imana yaramwimutse bishira ku ngoma. Bukeye Nebukadinezari ngo aragenda yishira hejuru, Imana yaramwirukana mu bantu ngo wowe Belushazari wari uhari warabibona, wari uhari urabireba, ariko ntacyo uzakubwira. Ngicyo rero cyo cyatuma ngo Imana ipima wewe Belushazari ubone udashitse. Mutekereze namwe ikintu kidashitse kiri incomplete. Imana izipima mbitima. Muri Luka ibice 16:15 barabwira ati, mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu, kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikiziba mu maso y'Imana. Icyogejwe ntabwo ari clean, ni kogera ko gushira hejuru. Nukuvuga ngo rimwe na rimwe iri jambo ryanyigishije iki, twebwe dushobora kuvaloriza ikintu, dushobora kogeza ikintu, dushobora ndetse no kumva ikintu tukaza tugira ngo kigira agaciro, ariko nyamara uza witonda ubanza ugisuzumire mu ijambo ry'Imana. Tukaza ugisuzumira muri majorite, tukaza ukireba kubera ko jewe nagishigikiye, tukaciteho cyane kubera ko abashumba aribo bagishigikiye. Uzubanza urebe ngo sikikita abantu bogeje cyane zicoja guhinduka ikisiri imbere y'Imana. Yesu yaduhaye urugero rwiza. Umunsi umwe Petero ngo yamwitaye haramwongeza cyane, aranamubwira ati njye nari ntekereje mutuje. Yesu yamamubwira ngo mva inyuma Satani. Mutekereze na jewe nzatekereze iyo nje nza kubandi Petero yari kubatutse. Reka mbishire mu rugero rusanzwe. Mutekereze nka apotre twese turamwubaha, namara nkabona agiye kuja muri consequence, namara nkamubwira ati apotre tuhabona ko kino kintu kirimo risk, yamara kambwira ngo buku vinyuma tiyo mututse, ariko Yesu ga iko yamuvuze. No muzamugishira mu buzima bwanyu, muzoza mwumva agaciro k'icyo kintu. Bwana Yesu asifiwe. Timasi y'Imana izipima mutima, bakareba ko inkuta zawe zigororotse. Njyewe umuko nza bahingero ziri mu buzima busanzwe, my brother mbese twin brother yize ubwubatsi. Sinagaza mfite Timasi niwe wayisobanuriye, nani nshoro nasabye mubaza. Nuko yaratubwiye ngo iyo bahawe bakikikuta kikagondama bukeye kikiri hasi, nukuvuga ngo bakomeje kubaka kiza kigenda kigondama kurushaho nubwo ahandi hose hoba hagondotse. Ubu nyine uciye umurongo, reka mbaye urugero, murabona ukuntu bino bintu bimeze. Hano naha harimo intera ntoya, ariko murebe namwe iyi ntera iri hagati yaha n'itoya, ariko uko bigenda bikura kiragenda ibane. Ubwo niko Satani natwe azadushuka, ukazugira ngo ukazugenda utana nukurinda kugana ijambo, nukurinda ngo kugaruka watereye ukagaruka Timasi y'ipinyu ukabona ati byana, aho kugira ngo urusheho kwihuta waruze kugaruka. Bwana Yesu asifiwe.
timasi y'Imana. Imana igira timasi izidupimira mu byemezo dufata. Imana izipima intention sinzi imigambi. Niko Dawidi yavuze ngo warankase nsinziriye, biri muri Zaburi. Ngusanga ngo nta mugambi mubi ngira. Imana izipima intention dukorana ikintu. Ushobora kuba wakoze igikorwa cyiza, ushobora kuba nakoze igikorwa cyiza, ariko iyo dufite cyaje muri intention cyangwa se cyari nagikora ngiriya mutahamubona umugambi mubi, kuri timasi kiba kigondana nubwo twese twogishyigikiye. Ni ukuvuga ngo iriya mu mutima Imana izibona, iriya abantu twe tutazatubona hagira agaciro kanini cyane. Mu Baroma 8 haravuga ngo kandi irondora imitima izizo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira rera kuko Imana ishaka. Imana irondora imitima. Abatesalonike 2:4 ngo ahubwo kuko Imana yatwemereye kugira ngo tube abo guhabwa ubutumwa bwiza, niko tubuvuga. Tituvuga nk'abashaka kunezeza abantu, keretse Imana igerageza imitima. Bwana Yesu asifiwe. Timasi y'Imana. Timasi ni akantu kaza gapima, bakatumubona ibi bikuto uko birapima, habe harapima, itakintu mubona hano kidapimye, habe n'akantu karapima, habe n'utu turi hasi n'izi mikrofone zirapima, buri kintu cyose kirapima. Kandi buri kintu cyose bagipimishije igipimo cyakigena. Tiwoja gupima umusenyi ngo upime kimwe n'amazi, tiwoja gupima vitesse umuvuduko ngo upime kimwe nuko wopima uburemere bw'iki gitabo. Imana mwumve ko izidupima idakurikije igipimo cy'abantu. Twumve ko timasi y'Imana iba mu ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Daniyeli umunsi wa mbere bashiki babo bari bamaze kubatoranya bafite ibyo bagendeyeho, ashitse ngo arabanza babona ibyo kurya bahababaha, ngo agambirira mutima n'abagenzi ngo kutaziyanduza, bafata icyemezo. Imana atakintu yabibabwiye, yarabibonye. Ibintu byose biri muri Daniel muzamusanga ngo ibi ngibi Imana irabimubwira, arabirota bigenda gutya na gutya bigenda, ariko atakintu Imana yababwiye. Yaritegereje ko bafata icyemezo cyiza. Imana yazibagerageza imitima. N'uyu munsi wicaye nanjye uraha, utekereze, ugende wisubire, utekereze ngo se ibi bintu zose nzakora bizabe hakaye gaciye imbere y'Imana, cyangwa se Imana izibibona gute? Ubanza utwikuremo kutuzi cyangwa uzutubona. Naje ndabyikuramo ko mbazi, ngende nisubire, tekereze ibintu nzakora. Aya magambo nzanihanukira akavuga imbere y'abantu bafitiye intention. Ibyemezo nzafata iyo ngiye kuganira n'umuntu bafitiye intention. Ese biba bishingiye ku ijambo ry'Imana, biba bishingiye gusa ku myumvire yanjye, biba bishingiye Bwana Yesu asifiwe. Nuba muranaririmbye ukumva kandi umutima akagenga ko kuzamuka ko kwishira hejuru, uzumenya ko kera ubaye mucagate, kuko Imana yabwiye Berushazari irambwira ngo bagupimye basanga uteneye, uri igice, ucagase. Nukuri ijambo nzaritekereza ngo yarabibonye ngo amagufa ngo ararenguka, ibintu zose birakomangana, ngo amera ukundi, ngo mu maso ye hamera ukundi, ngo hanyuma bagenda kumubwira ngo tiyuzuye prematire, basanga ntabwo yujuje ubuziranenge, wenda niyo jambo mukoresha. Bwana Yesu asifiwe. Turasohoje, ugende wisuzume, utekereze imigambi yawe, utekereze ibyemezo ufata, utekereze umutima wawe, ubwire wa mutima, iki kintu nzakora. Imana wowe uri mu ijuru uzigipima gute? Niko Imana yabwiye Dawidi, aravuga ngo mbonye umuntu Samweli ati umeze nk'uko umutima ashaka. Kandi Dawidi yarahagaritse mu maso y'abantu, mu birebeshwa amaso y'abantu. Simvuze ko izo dushima byose ari ubuyobe, ari ibibi, oya. Ariko kandi ibyo abantu bose bashima siko zose ari
ariko ivy'Imana ishimwe, ivy'Imana yemera, ivy'Imana yapimishije Bibiliya ikabona ari byo. Icyo ngicyo nushaka uzogihagarare ufata icyemezo kigushira mu gobo gw'intara. Nushaka uzofata icyemezo kikujana mu itanura ryo. Nubwo Imana izoba ntakintira bikubwira. Icyo cyemezo Imana yakitegereje. Itegereje gufata icyo cyemezo cyiza. Bwana Yesu asifiwe. Hari ibintu byinshi, hari intambara nyinshi zikitugoye kubera ko tutarafata ibyemezo bihuye n'ijambo ry'Imana. Uko hari imigozi yakugoye ishobora gucika uyu munsi, nusubira kuri timasi y'Imana ukagorora neza, ibintu byose bikama bikunda. Bwana Yesu asifiwe. Timasi y'Imana ntigira abana, ntigira abakuru, ntigira abashumba, ntigira abungeri, ntigira abahanuzi, ntigira abahagarikizi, ntigira abaririmbi. Timasi ni y'Imana n'izipima yombi. Ikigero cyose urimo Imana izigupimisha ijambo yavuze. Ushobora kwibwira kutazi ijambo ry'Imana, ushobora kumera nkawuza. Ni byiza gusobanukirwa ibyo Imana yavuze kugira ngo nuko uzoba ufite umugambi mwiza utazobikora nabi ko Imana itavuze. Soza umuhungu umwe yaduhaye urugero ariko nsozerezaho, yigeze kuduha ariko yari kutwigisha ikintu kivuga ngo gukora ibintu neza na nabi uko Imana itabishizeho. Aduha urugero n'ukuri rugayitse ariko twari bato kubera ko niko twari bubasha kumva, murambabara tubahe nuko mukuze. Yaratubwiye ngo gukora ikintu uko Imana itagiteganyije, ngo bimeze ko umudamu woje akwarura ibyo kurya aho kubishyira mu masahani wakabyarura mu masogesi wakayategura ku meza. Twari bato nyine duhakorwe, ariko umudamu naramugaye kwe. Ariko ngo nje kwitekereza sanga wenda natwe niko niko tuza dushaka ko kubikora. Gukora ikintu ndeka mbaho urugero. Uyu munsi nafashe narivuye muri Aziya ndi kwirukanka omare pora n'umuntu w'imodoka arambana neza ntwara aratwara arambana batuye hano Hansford, ariko nafite n'inganda ndabadanaka kwanza nana ajana antutazesi. Tugiye guca kuva mu modoka gutya arambaza ngo se abagenda abaza, ndamubwira ati ndabaza. Arambwira ngo nje ndimo uko uwundi yafashe ibyo kurya akabyarura ku masogesi. Mubishire muri bene ubwo rugero niyo muzu. Ni ukuvuga ngo baze bakora ikintu uko Imana itakige. Nawe nusujya gukora ikintu uzubanza upime nise Imana yakigenye. Niba uri umukobwa cyangwa uri umuntu, mbere y'uko ujya kuvuga aya majambo uzuvugira kuri chat uzubanza uragege urebe nimba aho. Ni igitangaza hari abapasiteri baza bahamagara abakristo bakababwira amajambo ateye isoni bamara bakabakodera. Tekereza nk'umunsi wo bishira kahano wenda abapasiteri bamwe mu batuzi muri Afrika na hano bagaprojecta hari amaudio twese tukategera. Bamwe bo bagaya bakabacika uko sindasuye nabi hene. Bwana Yesu asifiwe. Imana izidufasha twumve ibi bintu mu ngero z'ubuzima bwacu busanzwe. Ni igitangaza gusanga umuntu ari kuri telefone atayigisha umuntu ijambo ry'Imana, atanavugana n'ubwo bwiwe mu buryo bw'amabanga, ariko yabona batakishikira agasa n'umuntu uvuye n'ikuba. Hari umusore umwe yaranganije arambwira ngo hari umuntu bari kumwe mu nzu tiyamenya ko aryana, ngo amaze avugira kuri telefone ibintu atarumva. Noneho wa musore arabyuka aja muri saro barabona n'uki wa mugabo yamasukirwa amazi arawe mugane kwa Belshaza mu maso yahinduka ukundi. Tekereze nawe nibaze wiha agaciro wishire kuri timasi y'Imana. Uzureba ibikorwa byavuge ngo tibizogarukira hari ahandi tubiri. Ni record, ni ibintu bigenda byiyafisha cyangwa se byaba, ariko kubisiba biroroshye. Nuko usura kuri timasi bijya byose wakoze twoshaka tukakugara ko Imana iyo yabihana kwenda kibazo. Naje bijya byose naje nzanitekereza na rero ibintu nakoze rimwe nkazavuga ngo wowe ukorera nabo, rimwe nkavuga ko ari kiki jewe n'icyakoze jewe, ariko nkaje imbere y'Imana. Nawe uyu munsi waje imbere y'Imana, timasi y'Imana yahari bitugorore ijambo ry'Imana.